Ogas ni somni kumsang ni somni panga a kumsumriat pariat mi ni athita Khawvel mi te judge hriat lar alar na la ngilneihna avang Khawvel judge ngilnei ber anti hial Frank Caprio hi achanjit hrechiang cha kinom nuala a courtroom thil thleng vel lo ena ama hre em tu te po in hria chian le zwalan chaka athi atang chi a lo hria te pon oma hetiang mihring ngaisan om hian ni e video pakhat tal a phu ti in achanchin tlang puite karon siam don ani Frank Caprio hi American judge le politician ni in Municipal Court of Province Rhode Island chief judge ani ama pol hian TV program pakhat siam hial ni in Korean Providence ti ni a YouTube pa po video tam takan uploada heta tang hian a courtroom athil thleng te hilar em tamaya Korean Providence hian subscriber makta duai thum don an ani a courtroom lar em na chan chu puithu takaro rel na hun ni thin tlang puya a courta chuan fiam thu atel thina. Who's driving my car? I didn't do it. I'm not guilty. He did it. We've been happily married for 43 years, right? Yes, dear. Fiam thu tel rualin mi te hriat thiam na ania mi te hre thiam tak chunga ro arel thin hi alarani a courtroom ngilneihna alantir te hian mi te ril ru ne ema mi ten judge Frank Caprio hi a thatna awangin an chin chhia zela aro rel lai an enchak zela alar pha ta mai ani Anchung kwa hi Naples, Italy tangin America rodin sonan ni a Federal Hill Providence Rhode Island a Frank Caprio hi kumsang kha chakwa somthum parukha na lo pianga unaw pathum ni inama hi amila yani apa hi Antonio Caprio ni in anu hi Philomena Caprio ani a apa hi kongsir vela theizwar thinen i ba ka bong hute sem tu ani a chungko hausa ani haulo ama Frank Caprio hian a soidan chuan chungko re theya kalo piang hi kawan ne yani ati apa hi a enton berni in anuna poimo mai ani a apa hian afate chu that takale khazira anma ni anga mere theida chanpui thei tur din huna ding turina fui china kumaliam zela apa Antonio Caprio hi psychologist ni chawin lekhabu te po ajiak hialani Frank Caprio hi apa fui nazara re thei tak ni ma se that takin lekhazira public school a kala a school kal lai po in mi thleng silin a in lo lo le mi pheikhok not fai te poina in lo a azir vezela Central High School atangina graduate wrestling te po alo tui china state in ngilneihna telin champion alo ni hial to ngenge a graduate nu hian Hope High School Rhode Island a zirtir tu angina thoka hetia chuna zirtir tu ani lai hian jana Boston Law School a akalpa a Suffolk University School of Law a kalin heta tang hian kumsang kha chakwa somruk panga khan law degree nei veta politics lama te po lu chawin Providence City Council member te ni in kumsang kha chakwa somruk pariat thleng khan athoka politics lam ti chawzel ma se kumsang kha chakwa somriat panga ero atumber judge ani na chu atilo ting theita a Providence Municipal Court judge ni in kumsang kha chakwa somriat panga atang kumsang ni somni pathum thleng khan athokta ni Frank Caprio ni pui hi Joyce Caprio ni in fa panga anneya tu pasari le tu chuan pahni annei Frank Caprio hi Christian ni in iswale rong trainering tu ani alar na bera lutran to ila he Khawvel chanchin chia tam na comment chetin reng in yalna le boina tam na kara hian mi pakhatero social media aron larwak chupo angilnei awangin akhongai na le lainat na midang te hne na alantir thin awangin mitam tak thin lung at ne ema hetiang mi hriat thiam na neinga le khongai na nga mai ani na phena hian a omem le Frank hian asoidan chuan chung kore thei takan ni apa hi bong hute sem tu ni a Frank hi kumsom pani velani lai hian apa hian adara wanin thu shila engtika emo chuan lawyer ila dianga keini anga mere thei te hi isha thiam hle turani ati he thu hian Frank Caprio no pangte rilru hi an ema ngong anei thui le a attorney ni chu atum ve ta bur mai ani
ani apa Antonio Caprio hi bong te sem ani angin afapa Frank le unau pa te hi zinga ma taka akai thawa bong te semna te ashwai ve china Frank hian soidan chuan hetia apa bula na atho hian an bong te semna hian apa bula hian mi hria thiamna azir chhuaka mi ma chhon dan le leinat na te azir chhuaka ni Trum khat chu Frank Caprio le unau pa hi apa hian bong te semna ashwai le a akai thawa an pe lo ve em a apa in ole thora ole an ti a an unau chuan pa pe lo lutuk an han ti a bong te nor na a an lai chuan tuna kan na ang hi indam chunga inti du lo chuan thatta kaskulin kala lekha in zirangai atia thattakin Frank po in lekha azir chawa apa du angin judge aronita mase judge anga athuta arorel masak berni hiana lawm zirlai hlu em azir chuatak courta me che pakhat fa pathum nei hi aron dinga parking ticket alo nei nual park lo na tura car aparka thu an soi than chu meichia chu angengin alulul em maya a poisa choi tur chu dollar za thum vel borani Frankan a choi tir za turte an shila kapedon lo ka nei lo bok atingal Frank chuan a hnuwa pek tur pon ka ti sak theite an ti le chuan i du le tila ka pe theidon chuang lo atile Frank chuan ole i choi tur $2 za thumania i pek lo chuan i car but ani ang atia a car an lok sak don an chep don ti na ni hetia judge anga a thutni masaber hian Frank hian a courtroom a hian ama lo en turin apa Antonio Caprio asoma lo re lo zo chuan Frank chuan kapa engi an ka ti tha em ati apa chuan Frank kha mi chia kha khan ahlawani kha fa pathuma nei khai mu em engdingi afa pathum te kha en kolang biala soipui phot ta che khatyangin mi iti theilawang ati apa asoidana Khawvela pahoi hom bertia ama Frank Caprio ina asoi apa thu soi hian Frank karil ru ahne ta ema khatia mi te shethiam masalova anchunga ro rel top mai angkhavoi khatma atile to ngai lawani he hi anu zonga aro rel dan tidang lamtu ngilnei le mi shethiam atumna inchan na chu lawni ta Frank hian apa hi angai na tak zeta pangai san takani ti po afapa atang hian a chiang reng apa hi angai berchin ni ina shiata angai tak zet chinani Happy Father's Day, Dad. Thank you for everything. Frank hi zo na zo ani a ikum kal to a ihun kal to zonga ko let le thei chen let le thei ni se ichak berenge ti nan zo ta state champion alo ni to na wrestling a khelthin laya atum pui nen an in be laya apa in a sira thei to pa lo fuya alo au phur lai vel kha angain ko kira chak berani thu nukul chungin alo soi to bokani Frank Caprio hian a court ami local reng te himi pa ngai ve mai thokrim tak te an ni ti asia a poisa tlem te choipo ni se choi theilo tam takan om ti asia when you get it there, right? Nice and warm. Yeah. So you rush, you drive fast, right? Yeah. You're not supposed to say that. Yeah. Court's going to charge you $170. 170? $170. That's a lot of money. Okay. Frank Caprio hian soidan chuan an poisa choi tur hi choi ta se an fa te ei turan leisak theilo pha thei in lo amanan pek theilo pha na ani thei no chua an ni pha thei hewang hian lawm ka zo zel inuna enge thleng enge ti thin ti inan chan chin te ka zot ma support thin ani ti a Frank hi chu dan bo chepal po nila ngai tha che a shethiam thei tu che ani tlat dan angaro rel na po khongai na atel thei ti lan tir tu ani a Frank hi zo na zo ni le a judge khongai na nga em ni inilara I thopui te ngai dan tura che I boy thinem judge chaklo takani ti in an soi chei lau ve thinem ati a Frank hian chutianga chuan ka buai ngai lo shim ka thopui te ngei pon engtin nge inem em thei jok min ti a karorel sakte kha keima nita ilati in ka ngai tu a andin hun kha ka din hun angin ka suang tu a thina ti a za ngai na hi thil ti theina ani ati mi nun te azot chianga
an harsa boy na an neem ti te an poisa joy tur te po donation ron lu ta changte arul saka mitam takte nun azo na a mitam tak nun an din mun sang te a sheta chewa re thei em te nupui pasal then chia te ma nia fa en kolte kopui te kuthak thin te a shetnem lutuk like the with a domestic violence relationship. I ate a lot of those ways, running away from somebody that used to chase me with my daughter. ngilneihna ne na ro arel thin he judge puite pon nem ti in nem ma ti ma se Khawvel shat lo ni in aro rel lai po TV show a chwa hialani Khawvel mi ten an ngai sang Frank na soidan chuan an vai a chunga hian khongai na kalantira judge anga thutheng sanga ka thut hian mi aya sang angin ka ingai tu ngai lo an ni aya ro pu angin ka ingai ngai hek lo tu ma ka sha chen ma chuan an laka ngai dan ka siam ngai hek lo ti a case tam taklar tak zinga lar mai chu papakhat kumsom kwa paruk mi a court ron lu thi ni a tlan chak wang ani a speeding together pek la wangin court a arun in lan ani a His office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. kumsom kwa paruk mi kani a katlan chak ngai lo kar khal po drul je in ka khal thin ka fa patan thisen vel boy puin ka kala akal thei to lawati in a soya frankan akuma zo chon kumsom kwa paruk mi ani thua soya afa pa po kumsom ruk pathum mi ani to ani hetiang kumsom kwa paruk mi in afa pa doctor bula ashwai chu akhong ai na ngai sang maya kar ni dana doctor ne na afa pa cancer hello shwai zia lo ni a Judge Frank hian pachat takini achaber kadu sakche ifa patan bo sel na thani ro u ikhesi ka ti tope pathian mel som chu ro seti in ashathiam mak mayani I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health. And your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. he putar kumsom kwa paruk mi hi Victor ani a Victor le Judge Frank te hi an inkom ngi ta a pu Victoria kum zatlin na po Frank hian alom puya a surprise hiala an intlo tonin eitur siam dun te an war a thian that tak ani chauta ni he hian Frank Caprio rel ru that na le arel ru zau zia tilang chiang bokani Best people I ever had in my life was the judge and his son and his guest. Birthday to you, Victor. To you. God bless you. How did it say God? Blow the candles out. kumtam tak mimang ang takte asha thiam thinna ngilneihna hian thil thadang aron thlena thil thati chuan thil tha nge aron thlen let thinani mitam tak nun a khoi a mitam taka korta ding to tele lading lem lo te po in Frank hi an sherenga atan thil pek te hlanin le kha te an thona lawm thu soina te Take with you today, right? Your Honor, you know I don't have $1 to my name. I really thank you for that. Way back to him in the form of letters and gifts. You are an inspiration to all. You touch more lives than you can imagine with your heart of gold. I hope these warm your heart. achat na te chu achunga aron let le thil pek le kha sang tam takadong reng mal som na tongkam tam takadonga an lom na chu sheve se an du'a arorel na a an thin lunga khoi chen zia te chu sheve se an du mi pakhat poin alano pandeu laya adan bo chiat pakhat awangin Frank Caprio ma a adin thule shathiama alo ngai dam na in anu na ngong zia te khati lai khachuan a takashing nu na man lai ani thule a harsat lai ani thute soya ati swal alo ngai dam atang anu na thak dan te azir chak bera zira degree ne ya tu na chona graduate tak thute soya ama Frank Caprio wang hi ani thu soin lom thu soina le kha te po athon hiala heta hiana graduate ni a thalak te po thon tela alo munge yam ti ro ashiat lo thu asoyani ti chuan kumsom thum pariat lai mi khongaya she thiama han laka ngilneihna chhuat thin tu hian mi te chu an khongaya ron dil veta a tong trai sak turin But I would ask each of you in your own way to please pray for me.
kumsang ni somni pathum kumtop December thla khan pancreatic cancer ani thu asia a fence makta doi tam tak te tong trai puina aron ngen mi tam takin an tong trai saka tong trai da ring mm2 frank hian khongai na le chan puina aton nem dan chu turu takani Thatakin doctor tenan enkola natna ti dam thei to lo ato lai po in achakna ama kaltir zel tu chu arin na le Khawvel mun sanga ama tong trai pui tu te zara ani thu soya a fence tam takten video te an thona an thamwana mu anwam thin khopang le adam lawa court akal thei to lo court angai le ngai lawan zota o court chu kangai khop mai mi thil ti swalte anon luta an lungaya an mang anga poisan choi cheu don ngen tang don ngen shelo mase kalau puya kalau she thiama an mela ha dam swai na mel ka mu thin kha ka ngai ani mi ka pui thin kha ka ngai ani ati Frank Caprio hian a cancer treatment te zawa a thato ma le khabu te ziakin compassion in the court ti ani a mase anatna aron let le thu soin August ni som pakwa khan dam doi ina a thuaron soya August ni som ni a athitani afapa David Caprio chuan apa chu achung te le thian te bula thlamuang taka akal tak thu soin ama ngai na tu le ngai event tu zong te ne na lom thu soya apa nun pui ngilneihna ne na mi zong apa shiat arengna na lo nung ve turina cha bokani Frank Caprio kuchuak ale khabuwa hian thuron message a oma chu midang te chunga ngilneihla mi te chunga ngai dan thalo siam zung su khongai na lantir zel ro tiani a hetiang hian nangi nung ve theyangem le a injir zel theya hun kal to chu eng po ni se khongai na nga mi leinat na nga mi hriat thiam na nei mi ilo ni thar ve theyania